this game is very good test for our players and we are going to play 2 games. Ni ku nshuro ya karindwi Algeria igiye gukina n'u Rwanda, hose bya gushaka tike y'igikombe cy'isi 2006, 2010 na 2014. Of course there are some players they drop themselves from the team, it's not me, and they prefer to prefer something else than the national team, but we are going forward for our target. Nubwa mbere rero aya makipe agiye gukina bya gicuti, ubwo ni na kuri Algeria igiye kubona bwa mbere ambasade y'u Rwanda nyuma y'uruzinduko rwa Perezida Kagame hano muri Algeria. Ibi kugira ngo byumve neza reka mbivuge mu mibare. Ku rutonde rwa FIFA rw'ukwezi kwa gatanu, Algeria ni ya 36 ku isi, u Rwanda ni rw'130. Niba utabyumvise neza, u Rwanda ni urwa 38 muri Afurika, no Algeria ni ya 4. Wumvise impamvu zihuzwa na FIFA gusa? No kuri wa 4 zirahuzwa na FIFA, ariko noneho mu mukino wa gicuti saa 12 zigasanze kuri wa 4 nibwo kuri stade Shahid Hamraoui Amavubi aza kubahanganye na Algeria ya Riyad Mahrez. Saa 2 za Kacyiru kuri wa 3 nibwo muri stade bagenzi babizimana Jadi bakurimo imyitozo ya nyuma iteguriye umukino. Imyitozo ya nyuma yari myiza, hari ibintu twatwizeho bitewe n'uburyo Algeria ikina. So nekereza yuko abakinnyi bose bari tayari, ni match nziza, ni test nziza, ni ekipe nziza. So numva buri mukinnyi wese ari tayari aza agaciro ka match y'ejo. So muri rusange navuga yuko ekipe iri tayari gukina neza match y'ejo. Niba biba gake abakera bakaba baravuze ko amaboko atareshya ataramukanya, ubwo ni kwigitangaza kibaye. Niki ku mutoza w'Amavubi Edele Muluch yiteze kuri uyu mukino? You know, this game is like test for our team. We are going to have other tests, you know, but I want to test. Uyu mukino ni nk'isuzuma ku ikipe yacu, tuzagira n'andi masuzuma. Ndashaka kureba ko abakinnyi bashya bahangana n'iki gitutu. Icyambere si umusaruro, nubwo nshaka gutsinda kuko nkina ngo ntsinde, ndahatana. Dukeneye uyu munsi wenda turakina n'amazina manini, ariko natwe turaba turi kubaka amazina manini y'ahazaza. Nibwo buryo gusa, kuko nidukina gusa n'amakipe mato tuzatera imbere. Reka bumve imbaraga, igitutu cy'abafana nk'ibihumbi 10, ubuhanga bw'abo bakina. Aba nta mikino basekaga, ariko ejo barakina nk'aho ari ubwa nyuma. Buri wese aba ahanganiye umwanya we. Nanjye iyo nshaka muri ikipe guhangana. Each player in a say play for his team, for his place, and this is what I want to put in the team: conquerance. Amavubi yageze Constantine kuri wa 3 aho bavuyarije mu ndege imwe na Algeria. Muri aba bakinnyi y'Amavubi bari Constantine harimo Medi Kagere, rukumbi uzi icyo gukina na Algeria bivuze. Mu 2012 Kagere yakina iminota 84 ibrida batsindwa 4-0 mu gushaka igikombe cy'isi cya 2014 cyabiri muri Brazil. Gusa hari abandi nka Enzo, Noe, Claude Kayibanda, Dali bategereje umukino wabo wa mbere. Bakiriwe bate Bizimana Jadi n'ubayoboye? Ni abakinnyi beza, navuga yuko akenshi uje muri group uri mushya ukeneye akanya gatoya ko kwiadapta n'abandi, ariko nk'abakinnyi bamazemo igihe tugerageza kubiyegereza tukabereka ko nta kibazo gihari bagomba kwisanga, kuko tuba dufite umwanya mutoya. So bisaba ko n'umukinnyi nawe ahita yiadapta vuba kugira ngo agira icyo afasha ekipe mu gihe gitoya. So navuga yuko kugeza ubu ngubu bamaze kwiadapta, imyitozo barayikora neza. Ejo inshallah twese hamwe tuzagerageza kwitwara neza. Ese bamwe muri abahungu bakiri bato ndetse bashya mu Mavubi tubitege ko bagira mu kibuga? Umutozo wabo Edele Muluch: Sure, he is going to play. If ever, you must give chance for the play. You know, it's yego baraza gukina. Gomba guha amahirwe abakinnyi. Ngisinita ku myaka ndebe uko bakina. Murebe Kagere ntafite imyaka 20, ariko hari aba 17 nka Enzo na Noe. Ikipe y'igihugu ni ya bose, dufata beza bari gukina neza. Nge niyo myumvire ngenderaho, ngendana no witeguye. If you have 70 players that play for the 17, yes, we take him. If they are 16, we give him chance. This is my philosophy. Si ngombwa kuba
ukina mu cyiciro cya mbere This is my word. no mu cya kabiri nta kibazo, naba ari mwiza nzamuzana mu ikipe y'igihugu. Sinita ku izina ry'ikipe, umukinnyi aba ari umukinnyi, njye ndeba ubuhanga bwe. The name for the team, we come from the village. For me, player is a player with his quality. I judge him about his quality. Mu mikino 6 yahuje Algeria n'u Rwanda, Amavubi ntarabona intsinzi nubwo banganyije kabiri hombi i Kigali. Muri iyo mikino yose Amavubi afitemo igitego kimwe gusa cyo ku itariki ya 11 z'ukwa 10 2009 ku munota wa 19 cya Patrick Mafisango Tabuete. Imana muri ruko ridashira. 1-0 لرواندا. شوف الضربة مباغتة جدا من رقم 6، كرة عكسية كونتر بيي للحارس لواناس قواوي، وهدف من اللاعب Mafisango Umutoza. Mu Kinyarwanda bavuga ko akananiye inkona inkongoro idakoraho. Tuganira na Edele Muluch yagize uburakari ubwo yavugaga ku bakinnyi bahamagawe bakanga kwitabira umwiherero. Nibutse ko na bwana Frank Spitler yigeze kwikoma bamwe muri abakinnyi avuga ko badashobotse, none koko ubanza atari rivuze umwe. Ubanza bibaye kakandi kananiye umugabo imbuto y'uburo ikamungwa. Birashoboka ko kubona York na Sahabu Edele cy'umutoza w'Amavubi bigoye nka kwa kundi bajya bavuga ko umukire kwinjira mu bwami bw'ijuru. If I tell you I am happy for everything I like to you, I'm not happy. This is our job to change. We are going to Ntabwo change nishimye some gusa because, ni akazi kacu ko some kwigisha behavior. ko guhindura imwe mu myitwarire. Hari imyitwarire National team iyo uri umwenegihugu uba ugomba kuba munsi y'iri darapo is not kandi si imikino. Iri darapo riri hejuru y'umukinnyi, nta muntu uri hejuru no one y'igihugu. is big for the country. Natunguwe When no I saw kubona the players, umukinnyi they refused to udashaka gukinira play igihugu for cye, the team. umukinnyi ujya mu biruhuko akarenza amaso igihugu. Uwo si uwanjye. They let the history and they let this country is not my friend and never not to back again because this flag is bigger than all these small players for me. And the people Iri darapo ni rinini cyane kuri aba bakinnyi. I'm not happy Sinishimye because I'm disappointed. ntaho ukina n'ikipe y'igihugu cyane igenda hano. Joke with the national. Ningenda Especially hakaza when undi I am here. The time when I go, ubyihanganira bring other nta countries, kibazo. I went for Mfite everything. imipango, But nkurikiza politiki y'igihugu, kujya imbere, ikinyabupfura, gukunda igihugu. Ndashaka abakinnyi bafite imitima ikomeye, abakinnyi bakinira igihugu cyabo badasibye amafaranga. also the nationalism. If you are, I need player, small player with big heart. Player who can play with his country without ask money. Midi et 5 minutes et nous venons de nous poser sur l'aérodrome de Constantine Mohamed Boudief où la température est à 31 degrés Celsius. Pour votre confort et sécurité, nous demandons de rester assis ceinture de sécurité attachée et ce jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil et l'extinction sur la première consigne de sécurité. Avant de nous quitter, assurez-vous de n'avoir rien oublié à bord. Le commandant M. Hamdi Bacha et son équipage espèrent que votre voyage a été agréable. Au revoir. I have this hope. I have this hope. I am going to do all my best to push them, you know. But the time I am here, we are going to be 100%. And we say, like we say, God, He planned, we plan, but God planned for us everything.